Posebno je zadovoljstvo pozdraviti prvu generaciju internih revizora koji su položili po pravilniku Federalnog ministarstva financija, po novom zakonu o internoj reviziji i nakon usvojenog zakona o financijskom upravljanju i kontroli. Vi, odnosno mali broj još uvijek internih revizora u Federaciji, je i obveza i Federalnog ministarstva financija, a i vas osobno, da radimo na promociji struke, na odgovornom upravljanju društvenim sredstvima i uistinu na zaštiti ove, ja bih rekla, mlade profesije za ekonomiste. I usput bih rekla da je to zvanje i revizora, internog revizora uistinu vrh i u međunarodnoj praksi, a trebalo bi tako i kod nas biti. Uspješno smo organizovali i proveli prvu certifikaciju internih revizora u Federalnom ministarstvu financija. Što se tiče ispitnog polaganja, mogu da iskažem veliko zadovoljstvo što je procenat tačnih podataka na ispitu bio 85%, po pojedinim poglavljima čak i više, što je pokazalo da ste ozbiljno pristupili ovom ispitu i da ćete biti, nadam se, vrlo kvalitetni interni revizori. Želim još reći da je Ministarstvo financija uspostavilo registar internih revizora gdje će prvenstveno Centralnoj harmonizacijskoj jedinici služiti da bi vas mogli pozivati na obuke koje će organizovati Centralna harmonizacijska jedinica u saradnji sa međunarodnim institucijama.